desapareció. En mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. I što označava nešto sretno, nešto visoko, presretno svojstvo. I dolazi do rupe koja je broj 4, nešto ostaje manje svojstvo 3+4. Ajde, evo ga, došao je do rupe, ulazi u rupu. Sada, uhvati ga za glavu, urodi ga unutra, ja te krstim u ime Oca, još jedan puta, i Sina, i još jedan puta, i Duha Svetoga. Sad, sve je važno. Esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas. Mi se manj odgovorim s duhom tvojim. I nakon toga, dakle, svi koji budete jedan za druga, njemu treba reći riječi koja će biti uvijek. Lijepo. Koliko vam vremena? Svaki muzej. Ne, ali ovo. Lijepo. A bi mogu to biti milijarde? Pa, probaj. Da mazneš? Probaj da mazneš. Da mazneš nešto. Ali zašto to uvrijedilo puno ovo je u drva?